nomor 7 Gari no. di pasar madua ni naboru nami opu April Purwo. Saya si marohan itu atta dia mu salupo parana. Saya pasu pamparabo mariamu akasilas niroha. Di pasu-pasu akan ada ulah di tanganmu. Di pasaut akan nasinakaban niroha mu. Majutu. Meninggal tua, meninggal kasangabo ma naporkon. Majutu. Bonanya puni mandi dulu di stapongan. Dor matong dia mau kana uli. Luju-luju mah dia mau nangkap pasabora. Majutu. Asa jong-jong di uruan, menatak-natak madu itu pak pahan. Dabo makan di lulung muna, jumpa akan najinakam. Jadi yang nomor 7. Gari no. Songonom mah bilang nyeret nanang si pasadong nami di pasar madua ni naboru nami opu April Purwo ulus panggabi. Mula dito lang. Onom mah tuhuni naborko. Gari ito lang. Risma sarabe na sida pasadong nami ulus panggabi. Nababiduhon tubahopu sirana parpunguan ma. Gari. Tubahopu sepuru parpunguan ma. Gari lang. Walu. Walu sada mamuse tu anggina. Pasako man ito lang. Iya. Sada mamuse tu edana. Iya, pasako man ito iwatona. Pwede din naman din. Iya, silakan. Sada ma tubahopu pangguaran. Sa pulisada. Penutup ima doang pornami nama nutupi udah umum. Gari berada. Tarsong lima. Sa pulo na ito. Bilang nyeret naboy terpasat tani di pasar madua ni naboru nami opu April Purwo. Gari. Tuwata nama masuk-masuk.